a brain count obusia no many brambo usuni yawo me sama yu masunsuma woni tiri akola ketekete ka kira pani so won fa ni jimi nkoda abofra ketekete o sana ne papa ne maame mo na busuafo Abraham Isaac Jacob abo from people ni mo ye aduma o da tumi nyina ye odia ungu mani masida ni ba wa chi chom bo no hey kwanu ni ba wa chi chom bo no ni nyo bi bone nkasa ntia obi a won ti ta fidie no so ne kama sem akora ketua o chama ni nkosia ma woni makora no be mani ahwe ni mfo ni tu ni mu ama fi kom na to bi da nyasa be jawa chiribie tabi ha ba da ni prekodai so ma fi ko apro be to be ma wo se mi be jawa chiribie be ni fiara da ni prekodai o ya mam so bi na nche ma be do ase isla ko chen so hey hey tu ara fo me da se onyame sunsun nyame basa enka ho ade bi koso na ade bi sisi enne me misa se edenti mame chi ame papa na me cha jehu akabo de 10 edenti ena na social media abase youth no sorry tia sunsun sorry kasatia wo mo na aburu nua na ama cases bi aye adwuma orofo na me ka tell you say na wo me ya no say enna na youth na sorry na mo kasatia edufo koma asiama na omo kasatia Ajagurajah nso na semi ebi freni nyankopon no ebi kan nyame no bi ni ho na me fo maka sunsun ho asem no me pese ko pese bi ya adwuma na me no mienu we se nti ka tefa o bible bra na ye hwe na afi bi ankase ebia me kodi commercial machi ebia me kodi shop bi ati me a me si hayi papa what tell me friend commission for owu but no doctor prophet Jehu Akaboa the third Muzama International Church the spiritual father me papa ishia nyansa free ni nsam na anya ni muda na media ni die masusum sori nyina obi a oni mi bia ni obi ko back to back me na me kasa no obi a oni mi bia ni na susum sori no efri obi abaye no bi abaye no bi atos me na me kasa me na ba na obi fo ba a ofi asafo ye Muzama church na e ka susum sori dia first no na Muzama fo na ehye nsuo ma pemfo adwumayefo na amonko amfa kopeti wadwuma so enne susu sori na be da ma obi e susu sori fokura o susu sori na mi ajo ho ba first candle enne 31st be so for the water candles na dey net we so enya nkopon no ye boafo my entire assembly of what do you call it quickly my entire assembly of Hebrews 13:17 my entire assembly of na mienu yeshia de ho Hebrews 13:17 na ti ni ma ye fan no me no ye fan no me bi but yenim o ko fe susu sorry a susu ye go Hebrews chapter 13 verse 17 Muntie mumpenyimfo na mommra mo ho ase ma won every say one na wo wen mo kra se one a wo bebu ho akonta yes na wo di enije aye na enye ahomebuo every say ye nye mfaso ye nya mfaso biara emamo enti ni nkwa se o ma obi esusu sorry sofo ana difo ana sofo obegu ahome se
nya nipa we bi aye me de aye me ya nti e be ka no of graves ana obi obi ewo na dwuma o yiri na so tete o grave ya enti me ka se ni na me se youth ni solitaire commercial ma edifo ni bi e ko ntokwa nia me difo na titi ni e na ade no so fi me ti mi ntumi nkasantia na na mreta Ajagurajah akaboa the third nempo abakasetia domi pilatu king of kings na kwa awo domi ntumi nkasantia no so asofo bi de mboni no me ntumi nkasampo mama no ntra ya papa obi kwakwa church of Bethesda because you say no ayen kabum me tell some you so for me ntumi nkasa entia jini kokofo ntumi yasa Sunday sami jisu samu tumu dia ene ntumi ko kansa ntia susu so for nenye mensu na susu so ho eho dada eti Ghana youth mesremo obi kasa obi lifia eden bi man hu se nipa ni lifio eden di man hu se nipa ni lifio Ghana for gene se ne kasa eti anam dia petrende Jacob aya Christian 6 I think 10:20 no radio enu kwase kasati ohene ana ni patiti biara ana odefo na oyi onyama saa enoma baba befo onu masamako na ntakraboa abiwasem alafo misi mi niase o majaji obi no sorry aisha asiache ya papa nkomcheni jehu apia akabola tet na sefo ayaduma no e matelis mu uko muzama ha obako ya papa rolling ni picture ho uko muzama uko na retire na so a ya papa je kufuo na da papa ena na retire wo mo yesu so mo yesu intibini ya no ma mo media so a mo yesu susuare no mo comporto mo ni mama wa no nkotia obi a wa yesu susuare adwuma ache oyesa wafum susu etita bi abeto yego bodi akinka mama na mi ohene wadwene mumpo nomi ohene wadwene mumpo nti obi a wa yesu susuare adwuma ache no ema wa no enkotia no na media na benti no obi a nya kwen kaseti yesu susuare na wo se na Ghana youth sorry tia obi for community ama neto mami mi sawo se community ama se bi anka ope sana ye obra bi anka ope babu se inkasentia ohini empo wadini mi na nkantuma akwa kasetia obi for community ama papa obi for community ama nso ni kwa so kasetia na na meta doctor prophet Jonah Chehu akaboa the third community ama ntu na na meta enima etwaso kofam mo pa video ni tag obi for community ama me bebe obi foi
wo ho mra me because of tumi ekita nemo who bundle odi for kwanim church of Bethesda anim a ese wo kofom udu king of king dummy papa anim a omna ma susu sorry odi for kwa wa yesusum djuma na na menta jehu akabo na take prophet doctor omna ma susu sorry wo hoda dade papa lamu time esra mama yenye ni Ghana you also cook as a chest, sorry. No pass much. The faith. And there will be on the cassette chest, you some sort of an own pass to try. To me, I'm one of my tacky, community, I must say more target, and all Brumiano. A dinner make sure quotation and Madame Tron. What? And no man or any wooden. What do you na enome odefo e wo wudem enome odefo wo wudem na ewiemu no ma bi de enene beko awon de ne beko na ntakrabo bi beko akoka asam no chese enye etimi sraw so bi ka to bi ko komana se ma nifia you very careful anya komana se ma na nifio Ajagurajah ni opini Nenu kwase susu sorry ya sorry tia ye ho susu sorry ayen kabom ayodo papa odi fokwa church of Bethesda oni muzama sorry pa enti so du na America na so anaso wa so na America kodu a ni oye bi obejayo wo say mon fana na amra Koni mina na retire. Sana jidi ko konsu tu mesorintia oni papa. Ghana youth anka first na kodo ha ka susu sore ko ka ba ko aka wo nyina. Nimi ye ho adwuma na mo me no bema ebia B obenti. We ya fere tempi ye ho adwuma ma me. No we before omo muzama mu mutumi ya tempa prophet amwa o abodom ichiao a very powerful man of God, very powerful omo nkasa very powerful man of God. Now he said Ghana youth na wako kanda brother na wodi dina tem na komresi ama also akesiom ebusuye asemi de amko TC4 na edo amko CC4 na ebu na amana mko pacho e pacho babro asema kana asemi nko se ka setia defo ana ohine ana ebia asem peliye enye Ajagurajah na ebi entakraboa eni bi wasem People mama Ghana when say men ka say commercial ma emushi na Ajagurajah timi ni ho ina mission bi commercial ma won say ni man grade wo ho anaju bia kutatuo anaju bia kutatuo epo wo ni ti commercial ma wo bi na me ni bi nkomo bi na wapegetu senya na me space na me tintini heavy friend ya kokumni oho Ghana youth mesemo sabi se kometi ama 2 years kora not jiribi se mi 2 sabi enye buhwani ni waga se ukwatale nyi no man ebe na abanyawo na abanyawo ni case ni na abanyawo ni so obadume ho na abanyawo ni se odo kra betia ase na waba sesa uko kapani asamo a aya hwewachi hwefia wufiri mu ba uko kondefo asema hwefia wufiri mu ba enye komresi amanko a mese men kasa bible say
mentor family to entra kutio de fo ano hene susumsore fo mo yen kan humum me ba yama dia ebi wa me pa me sore tia ebi wa me pa me jai me de be ma di fofoforo ntu hu akiri kwa no akopa chew ya me kan se eni panso hu aduma no ye to ya nya abotre ya me kan se within the prophet ka ko twenty me ni ase me ka fa kwa mi me ni ase me sore adaba ko ataba ko eni ababa commercial ma mesrew adomo no ya fa mo nipa etile nipa nto ase a me ma ne hawo na mo mmiri bi beba on bete wase zuzore so for yen se ho so in control yakoma yendia yesa YouTube efi am film nye e jama YouTube fi am film nye computer abi am to C4 odi am wura se se for the so wajai e be sure arawo pala je so ko mesa mo ni ma su kuma gro ni o odi di wa ni ya aba ko ja o na ma se ko mesa ma se aya on share ho su kakra mesa wala na ba ni wa so do ya bi agwa aya o be kwetiri aba nya mi fly no you ya we can say within the prophet Eric Akosentwi attentive so ana me kasa ma me tia adi company phobia omutie me aso company fo omutie me tia mo adi company fo omutie me tia mo de wotumi no on kasa bebre opuvu ya me kan say onya me hira adi me kasa adi fo bebre ni na me pese me bobodi bebre no ona ma me nanso ona be sradom won be tumi won aya kire mo kwan binu na yede ya ba se e betu Ghana YouTube fo mo fa ni di e ma tinsum so ya sofo so ye so mo enyo na ba jaaje no ni anne tinsum so fo mi kateni ni tinsum so no ayi bida itiyan tu your difference say twene yen kai humom all of my cow onyame tinsum and cow bye bye